Tak kata pegang mula bab bidah. Tak meratib tak pakai bawah masabah bidah. Nyan jaro HP ke cincu buat tegan tombol HP na bidah. Tak ada maulud bidah. Tak salawat bidah. Tak khauri bidah. Nyaura 17 ke support drum band dalam jalan na bidah. Angkangan drum band yang tak support urang. Sembahyang tarawih 20 bid'ah. 8 buat Nabi. Kita perah je buat sembahyang. Pun dawa-dawa. Perah Tuhan ke duduk di langit. Boleh malam ke trun ke pekingan Allah Ta'ala ke pesawat ke trun. Anti tak akan mati orang hanya sama dia. Alasan antru doa kurang mati. Perah haju hanya dalam doa. Apa perah antru? Teh urang mati hanya pedalikin, hanya buah bak kubu. Hanya pedalikin manyet, hanya buah bak kubu, hanya azan bak mayat lahir. Pocin, hantar dapat soalan punyung, dapat dengar layu dinding, nyanju. Nyazan hanya habis demong kalimat iman lauta anak tu. Anti maulud, anti dalikin, anti samadiyah. Anti tarawih 20. Bak abah tapi bid'ah. Ya ber. Wajih nak ajak ali. Jaik gunung guh minta nak kajut. Ada yang pertimbangan juga lah kampung. Wait kuno, wait gede dak malim taraya api. Dak lu malamnya kon malim carem. Tip-tip on lebu kadente gule, tip-tip gule kolonte on lebu. Tip-tip malim kadente jarang, tip-tip jarang kolonte malim. 2 euro yak kuliah Bandar Aceh, woi nak haji pecah kunut. Kau limit tuluk labah. Ala salung dosen je. Pun dosen. Lara 2 baru kuruduk dah depo kila lebih lah. Tinyau lebu lama. Teh semayang hana baca bismillah, tabak ya Arab hana bismillah. Quran kan kurang Arab. Mandum ayatlah Al-Quran ya ayuhan nas lam ayat. Kahana ya ayuhal arabiyun, kahana hai urang Arab, kahana madum ya ayuhan nas hai manusia. Pu manusia di Aceh, pu manusia di Jawa, pu manusia di Arab. Yang gehe oleh Allah ya ayuhan nas, kan hai orang Arab. Gaji tanya bek bangkalan ya Arab hana bismillah, tanya pidan. Ya Arab hana kunut, tanya pidan.